tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunzi bacu za Rutsinda TV, tubahaye mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho muherereye ku migabane itandukanye y'isi. Twizere ko mumeze neza mwebwe mwese mudahema kubana natwe mu kutubategura umunsi ku wundi. Dukomeza gushimira n'abakoze subscribe, nawe utarayikora ikore kugira ngo tugacikore mu kutubategura umunsi ku wundi. Ingingo zineza mu kutuza kuramba cyangwa se amakuru tugenda tugarukaho turakubitira muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire y'umurenge hatuye abanyamurenge hakomeje kwibasirwa n'ibitero bya drone bikomeje gusenya amazu y'abaturage, bikomeje kwica abaturage. Ibi bikorwa by'ubugome none bikaba bikomeje gukorwa na leta ya Kinshasa ubwo bahagurutse kugira ngo basenya abanyamurenge, bica abanyamurenge. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa imaze gutsindwa ku rugamba rwo ku butaka, imaze gutsindwa, yamaze guheba nayo isigaje gusa ku bitero byo mu kirere igenda yica abaturage, ihitana ubuzima bw'abaturage. Ibi nibyo abantu bose bakwiriye kwamaganira rimwe, tukavugira rimwe, twereka amahanga yuko leta ya Kinshasa kugira ngo itukore jenoside turangize umurenge mu gihugu cyacu, tudasize n'ubundi n'abafatanyabikorwa ba leta ya Kinshasa bakomeje gufatikanya mu mugambi wo kurangiza abatutsi no kubasenya no kudukura umurenge, kuko nico cabazanye n'ugira ngo barangize umunyamurenge murenge, kuko imigambi bafite mu by'ukuri ni imigambi iri ku hejuru. Jenoside yateguwe, abantu bose bakwiye guhaguruka rimwe tukayamagana, kuko ubu ngubu ntiyakaba bakoresha ibitero byo ku butaka bamaze gutsindwa, kuko bakoresha za drone zikazunguruka zirasa mu babyeyi, zirasa mu bana, zirasa mu basaza. Ibikorwa bigayitse mu by'ukuri leta itagakwiriye gukora, ariko usibye yuko iriya leta ari leta y'abicanyi yahuye n'ubundi n'indi leta y'abadede, leta y'u Burundi nayo idakunda abatutsi. Niyo mpamvu bafite umugambi umwe n'ubundi wo kudurangiza no kudukura umurenge, ariko mu by'ukuri bazatsindwa kuko ubugome bafite ntabwo babutsindana, ahubwo nuko bazatsindwa. Iyo umuntu afite ubugome birangira atsinzwe, kuko leta y'agateganyo, leta ya Kinshasa bafite ubugome bw'indengakamere. Umunsi baje kurasa mu Minembwe n'ubundi barasinzwe, irimo abaturage, irimo abana. Abana bari aho ngaho, bamwe barakomereka abandi barahamuka. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba, kuko ubwicanyi buri gukorerwa hariya. Barirukanse bakata amanetu, bakata amarezo kugira ngo abaturage bari hariya bazabicwa ko badafite aho bahagaze ibyabo, badafite uburyo bataka, badafite uwo batakira. Niyo mpamvu ari jenoside. Barirukanse bakata amanetu, bakata amarezo kugira ngo bazababikira mu kizima, ariko mu by'ukuri icyo bakora cyose ubugome bose bafite bazabutsindanwa. Ni ukuvuga ngo drone ziri mu kurara zizunguruka, zikirirwa zizunguruka, zarazungurutse muri ijoro ryarekeye zijya kurasa za point zero. Kuri uyu munsi zirazunguruka zirasa mu madegu mu isantere, ahantu hari abana, ahantu hari abasaza, ahantu hari abaturage. Mu by'ukuri leta ya Kinshasa nifite guhanganisha ziriya za drone ndetse n'igisirikare, bakwinde bahangane n'ingabo, bareke abaturage, kuko abaturage ntacu bapfa na guverinoma ya Kinshasa, abaturage ntacu bapfa na guverinoma y'u Burundi, usibye ko bakomeje kugenda babakurikirana babashiraho ingota yo kubarangiza. Ariko igisirikare nyagisirikare, guverinoma nya guverinoma ntabwo ihiga abaturage, ahubwo nija gukiza abaturage. Niyo mpamvu tubabwira yuko izi ni guverinoma zidafite intego yo kubohora abaturage, ni guverinoma zidafite inyungu zo kurengera abaturage, abo ni guverinoma ifite inyungu zayo gusa zo kurangiza abaturage no kubarimbura. Kuko ntaho byabaye amateka guverinoma nya guverinoma ifata drone ikazirasa mu baturage hagati, izi yuko neza hari abana, hari abasaza, hari abakecuru. Iyo nta guverinoma yigeze ibaho mu mateka, usibye iyi guverinoma ya Gitega ndetse na guverinoma ya Kinshasa, nizo guverinoma tubonye zigenda zihiga abaturage, aho kuvuga ngo zigende zihiga ingabo bahanganye ku rugamba, ahubwo zikirukankira gushakisha abaturage badari muri politike, badafite ikintu na kimwe, badafite icyaha na kimwe, ahubwo akaba aribo bagenda baregera bavuga yuko bakwiriye kuza kwica abaturage. Nk'iyo nzu barashe mu madegu mu isantere, harimo abana, harimo abagore, harimo abasaza. Urumva bamwe bakomeretse, abana bahasize ubuzima bwabo ntibabura. Rero bamwe muri bene wacu bagishidikanya yuko nta jenoside iri hariya, abo ni abantu bafite inyungu zabo bwite bishingikirijeho. Ariko umuntu wese ukurikirana amakuru, umuntu wese ureba, umuntu wese ufite umuvandimwe hariya, umuntu wabwirwa amakuru n'umuvandimwe uri kuri tele, iya ni jenoside yateguwe na leta ya Kinshasa na leta ya Gitega, banga abatutsi n'ubundi umugambi wo kurangiza abatutsi murenge. Ubihakana ni ku nyungu ziwe bwite yishingikirije, ariko jenoside yarapanzwe niwe yayikugwa hariya, aho ibihugu bibiri byose bihagurukira rimwe ndetse bagashakisha n'abandi bahibu, abazungu biriya mu mahanga baza kubafasha kugira ngo bahagurukire ubwoko bumwe. Ni hehe mwigeze mubona ubwoko bumwe bunanira leta ikaja kwiyambaza ikindi gihugu, yamara kwiyambaza n'ikindi gihugu ntibikunde ikaja kugura abandi bazungu bo mu mahanga? Ni ukuvuga ngo ni intambara y'amateka, ni intambara y'amasezerano twasezeranyijwe ko tuzayitsinda, ku mpamvu yuko ntaho byabaye leta y'igihugu ihagurukira ubwoko bumwe kugira ngo baburangize. Ubwoko bumwe bwagurukirwa na leta y'igihugu, ikabona atari tosha ikagura ikindi gihugu kugira ngo kize kifashe, ikabona atari tosha ikagura abazungu baze bayifashe kurasa ibitero byo mu kirere. Mu by'ukuri ni jenoside yateguwe, ariko impamvu tukiriho, impamvu tukiyatugwana, impamvu tukiyaduhumeka nuko Imana yadusezeranyije ntabwo ko tuzayitsinda, kuko ubugome bwa leta ya Kinshasa yakoresheje burarenze, aho igenda ikagura ibitero byo mu kirere gusa byo kugenda birasa mu baturage bikica abaturage. Ariko ikintu kimwe nababwira,
ntaho byabaye leta ija kurasa abaturage kugira ngo ibarangize nimara ngo iyo leta itsinde urugamba, ntaho byabaye umwanzi urasa abaturage akica abaturage ngo uwo mwanzi atsinde urugamba. Guverinoma igenda ikurikira abaturage gusa niyo mugambi ifite wo kubica, iyo guverinoma ntizitsinda urugamba. Iyi guverinoma izatsindwa kandi ikizagera ibikorwa bakora bya jenoside bizabagaruka, nubwo amahanga acecetse atabibona, atabona ubwicanyi turi gukorerwa, asa nkaho ahayirengagiza intambara turimo ku munsi wa none. Ariko ico nabasezerano no kwintambara tuzayitsinda, kandi abangaba bari kubikora bazatsindwa, kandi bazatsindwa nabi cyane nk'uko ubugome bafite n'ubwo kumeze kwica abaturage. Rero nabonye n'ihuriro n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa AFC/M23 byagarutse kuri ubwicanyi bukomeje gukorwa na leta ya Kinshasa, bagaragaza yuko leta ya Kinshasa ikomeje gukora ubwicanyi bw'indengakamere, babyereka imiryango mpuzamahanga ndetse nishinzwe kurengera ubuzima bwa kiremwa muntu, babereka yuko umugambi wa leta ya Kinshasa na Gitega bakomeje kugenda bica abaturage, kuko mu gace ka Sange bishe abaturage benshi, n'ubundi bakoresha n'ibitero byo mu kirere bya drone n'umurenge bagenda babyerekana. Mu by'ukuri M23 ikomeje kubyerekana ntabwo ishecetse, nubwo amahanga acitse, ariko M23 kirabyerekana, yereka amahanga ko umugambi wa leta ya Kinshasa ukomeje wo kwica abaturage no kubarangiza. Ahandi haje kubura imigwano ni mu Cindondo iri hafi na za Mitamba, ahantu bita kwa Biziba, haje za Kirungwa, ahantu haje kuba imirwano itoroshe yaje guhuza uruhande rwa leta ya Kinshasa na MRDP, ikomeje kugenda isubiza ibitero inyuma byaje kushakisha guhungabanya umutekano. Rero turakomeza tubakurikirana uko byabigenda umunsi ku wundi, kuko twamenye ko tubagaza amakuru 5 kuri 5. Turakomeza kwamagana ubutegetsi bukomeje gukora jenoside bikorera abanyamurenge batuye umurenge badafite ikibazo na kimwe bapfuye n'izi leta zikomeje kugenda zibakurikiza ibitero byo mu kirere bya drone zibica ndetse zinabasenyera. Rero mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi, mukora subscribe na share kuri Tuzarutsinda TV, ngara kumwe naje Pastor Kamunege ubategura amakuru y'akarere umunsi ku wundi. Urashaka kumenya ibibera hirya no hino ku isi, mbese urashaka kumenya ibibera iwacu Murenge n'i Masisi, ahandi wabisanga kure. Tuzarutsinda TV niho wabisanga. Urashaka kumenyekanisha ibikorwa byawe, kwamamaza, amamariza kure.